7 Foundation Day. So amai itu pacun elo la Puluni constituency long kedam tang ingkoi resi so atarikarni itu mipun mi etpen pacun polo lasi laso keceng si nili sarjaya kathar pan choro ponji athe alang li ni tumpan ning sipen ni tumpan na pacetong thek la inglong asodoan pen tribal an ni tumpan nang pacetong thek pot la si choro parpik lo sarjaya kathar pan pen ke ilitum along na chetong dundo la Sibsagar MLA Sar Ukhil Gogoi phanda choro parpik lo alang li dak hilubing pen na chetong dun theke pot la si ning sampik lo ni tum choro lo la pen alang li dak kiwang pen eli tum jitu rat akemang article 244A la so kachesong along li na support dun theke pot la si ni tum karbeng long arat pen along li phan ningkang sam pajir lo sar Ukhil Gogoi phan la pen ke ni tum ako ithelam pachining tung de Soinik school abutha Soinik school ke ilitum nangne pupe itum EPSLC ahin pen ke nasi Soinik school ke binang po sita karbeng long arat ba itu rongsor along le thijok si Soinik school pidam ji pu bangke la bangke chelon le athe 6 sidul long ke rongsar hello mone power ke do bangke nasi aman pinai rongsor phan pen kaita natum pen taso chingwai chingsai pensi ajer kan ta claim nangji lasi jitu Soinik school biji pute elitum aprang ta elitum han pachini lo jongdam lo bijar along le long ke da bange bimelo da bange angbong chidlo jitu la utor borbir long le bijar along le long yang si Soinik school lo establish lo pulute elitum han mi pik ji la da bange angbong chidlo Karbian long east west di mahasau arat tum tak dak joy ke po angbong chidlo pot la si da utor borbir long bijar long le long si Soinik school ke binang po la pen ke ako ilong jongdam thume la adui hoy jitu kaita adui hanang pet ber la so long mangke adui hoy long bidam mi la si la so puthak ni li jongdam po pen la so na long si adui hoy long le bidam bote elitum adui hoy bangka che pet la so bangke avelo thirklong po karbing long boundary bangke bonon pita elitum akasik sakawelo la sinili hin itum pachini lo 19 dhonsiri constituency committee ahin pen dak sona long si binangi pusi pachini dun lo la pen chuningri dun lo la dak surjorong phar aghai phanda la si la sona along le bidam sigi me pu along lita jongdun nang po athe ilitum rong soralong le bangke litum thinang ni pen rong sar phan aman pinang ilitum la posi ilitum la adui hoy long si binang po Soinik school kalite bijar along le song si binang po si nilihin pen chuningri lo la pen ke non APSLC 7 Foundation ani na chetong dun ning siwet pen cipaduk pen na chetong thek rat phanili kachoro pajir lo pen
ning sipen ladak nang chetong theke panili radapan choro parpik lo pen laso a foundation pen ilitum isi ing tangkring ilitum unity isi ilitum che theklong lo pen ilitum anso se ilitum unity ki do the pan ilitum ladak pese klang dak lo kusi nilihin pen jong damji lasi lansi pachini thek chalo news kelang korte inji la pen ke sarlara tu nili pini ki pudang tu mangkel la pulo non hejong isi news along paklang pondo je sarput teroro kang buramen nange kolom teron po alang tu marong adungaraya alang tu iria long li alang tu kiti chuklam along li along si soinik school along kip ka soinik school ki bi ka bor I lasi ladak isi ronga local body made ronga sardak ru basardo alang tu phan aruje pin pen by force ki bi bor I phan si ala tu ka bor I la bang isi ki chok chi yang deng thi ulo athe longde philang ke rong agang bra hila malik lo nolom ke rong agang bra ko pima ipu la sa teng si alang tu kan ngi polo aku dak ke soinik school ki biya din kali biji pote ha meghaloi border bi namoy holo daga bang non chibhong sai along li da thitan lo kidam ke bang atwa along sta develop pon po hola dak si bi nai di pu pen kilometer si ni adung ra ke bi ne lo jeneba non ARTC Assam Rifle bikok ko pin tu malik long di pu adung ko bikok la pila li long ni tu bidam ji polotes la Assam Rifle ta ho meghaloi border si bi nai ke la se non ta soinik school ta me hodak bidam moy ara dim ke theke hodak border ta protection do po a school ta do po Karbi Anglong ta me isi hol dak develop din po la so na dim si binai la sini ligi pudam ni bangke alang tu bangke chok chi ulo la dak adung rai tauna lo along mat ke ki bi poni u bangke chok che la si chingki ching sai pensi ching wai pensi soinik school ta binai binang ne pen hin pen pe ni tu episode si hin ge binang ne pe sita non son ARTC la non Assam Rifle training center na bikok son ke mola daga bang apir thepe na masi bang ke pene ko pelo po walan krichek po aja ta lo miso yo na long lo daki lason lo lasi lasona school bi ponte border protection konan ma khali tan nim se binai ban kan mang mempo phelo chokle ma dim long ke bi nang ne la lo ni li pang to bang ke an chalo lam the da